na yusaisia ni todo chandini wakilimuki ni ndirongwa dite kuma ibinda yasana yonabu ndikuya kana kuna kutugwe mautao mandongo sha makanisa na kiendeni yulu wa osakwani wa mwaka uyu ulowetletwe na mea maingi na kufikia ni kana andu ni mani na kuyombania uwende na kuwa wose kula no sio saidia ni watu mutongo emosionu watu wale kikata ngenda saidia na wakora mutongo emosio ngenda saidia ngaliko sionde ni twende watu abide nitawa Alex Mutoa na ni wa Musombali kandi ni wa Facebook fan page tulani Cheni TV kenya kada na kulyo kwandongo ilasha tudokya mudhani wa omundu wasakwdia ni wikulia makolio asu ninamo kwanda yanne ni kuthokesemo palainde koko ni ku yangaliko ya twinake ni isitwa kwa ne Arthur Kitonga Archbishop then wa Redeemed Gospel Church. Karibu sana. Asante. Ya Bishop Dr. Nicholas Muli ni chairman wa Evangelical Alliance of Kenya Machakos County chairman na pia ni presiding bishop wa Champions of Christ International na kanisa ya Kwanyepa Makandara at the River. Asante sana. Karibuni sana ndini wakilungu kiki mwana usekwithia mwene ndini wa somedwa na atawa na ono yo mutongo musiono twambie na yo mutongo musiono tuyambia bubu mutongo musio twati kuyana ndunde to yanga ino nena mutongo musiono la wamba kuyanga imbe ukaza kwithia niwezi tondu Musa wa tongo isi anasya Israeli atongo yo nengai mutongo musio ni mutongo yo lawe wa wasya wangai na maandiko meacha ethwa ukewa wasya wangai ukona mawathi manene na ukethwa mutongo yo lawa ile ni kwithia andu onthe yuluanthi ona akamba ithio nthe tuombiwe ni ngai umwe na no lazima ethwa mutongo ila utongo ije ni mundu no kia ngai no lazima withe kwithia onethwa ni mundu wa siasa kana ni mundu wa ukwati chochote utongo echandu no lazima withe atiende to ya ngai na mutongo yusu ni musio ula wati ngoko kwa ngai kindu wawe tabu yulu wande to ya ngai bishop ndio kwako yo ndeto eno ya ngai tuneta ula wago ndongo isi tunisimye to imiatia Biblia ya Asia tumama na kwa meko mo meko ni mama tuma omana mundu ni watie ndeto ya ngai kana ati chao dongo imbingi ila twina sio kwawo yati ya ndeto ya ngai na ndio kwa kwingi Mwisa kubikia pwende na udhengia ndini wa sakwani wa mwaka uyu mwiwana na tuko nana ni chao kila mwenendi aidia kutela kula yake waile kusisha kindu chambe aise chao kindu chambe ni waile kusisha andu ala ukwenda utongo esya mena thina mwao no kana watuika mutongoi wambi umaumia nthini wa mathina asu na muno nthina wa ukamba ni mwisi ukamba ni mwitwithi wana thina wa kwithwa na njia nyingi andu nja matena leu matena kiwo matena chochote ukeza kwithwa na maenda ona mea wau maithi hospitali mutongo inulo sija mathina mandu ala uni uthi utongo esya izo ni ile kwithwa priority ambe na endi ambia na maundu asu ukeza kwithia maundu alangi onthe akatere cianu kwithia mona mutongo yemusio ni mamwete aye mathina alangi na endi andu onthe maithwa na mwigwa no lakini weza kwithia mundu ambatia ku yulu weza kwithia ndu maimubikia usiti mutongo ona ndaile kuboya mboja ya ikulyanga ya atongo je kwithia nginda mwete kilio tongo ukati ni wadolesa yulu wa mutongo yele kuisha chauni kenda chakula na ke umwenendi aile kuisha chau kwa mutongo mwenendi ni wailo sisia track record ya mundu peandu ele megwite ibela yes mundu ambe nula wikibelani nongi nulote kibelani ketha nulote kibelani nusio mwene ndia kasisi track record yake right kwa tiyo ni kindu kisio mwaweta yulu wa meko disidi na ulikilaba
dia twine na meko nundu mwene ndina kini ona kweni wese ni wale kucha meko lakini twisa kwa ndongo induku sio ndongo induku sumaba ndongo induku ni mundu lawa aimatha kiwila ndoke za kwthi yawe ndoke vila na ndekwenda kusisya mathina mandu ni kwithia kwi atongo ingi makamba mwithi asa achonthe ndo kwitwa ngania lakini beso bika kindu kila cha tumia sakuwa witha ndi undu wa ika na maundu asu ni mokona kanite ndi wa account cionthe miongo monza ndi no nthino yitu ukaza kwithia pe account imwe atongo yo na maza kulwa matai kondo lakini mutongo inula withia itambia yosa itambia kwa mituki ukaza kwithia nuambia kwi kaundu wa utethecia pala wasa kuiwe atwike MCA atwika gavana atwika kansela atwika chau uza kwithia ni wedwa na ngoo ya kwambia kusimantha undu utoza kwikata kuseuvya pa akaseuvya baya no kana ithia ndu imona ni mutongo iwaile na tena maanduko nimeonena zakana ta Musa ula wandike ndino wa Biblia ai mundu wae mwenyibiti ndino wa ngoo yake na atongo ingi withi ame okuya mayonekana ona maibikiwa ona wakonga ngegwe umala ni yune na ubitite wenda kwetha ndo kwenda ona andu ala maka waida makunesuluti ni kwetha munene mutongo ula wawo withi ane mundu winyibite ndeno wa ngoo yake na yenyibe ndeno wa ngoo yake ukela kwetha nono ubikiwa nandu ona alama tono tembea ona alama tekwiwa uketha nunu vikia ona nunu matembelea ona kunu kumuntrono thia kati angali yake akatembea na mau one undu anu mekwika usini wo mutongo iwa peki lwa weta ngwenda jutlewa nini leo tunene yulu wa siasa na utavania pena atavania alama likita ndini wa siasa kwa mutavania itakibila kina ndakina ndini wa utongo wa umundi leo undu wiliata kila kindu chonthe kitengemea na wito wa mundu ngai nawe wita mundu ndio kwako bishop siasa ni ndugu siasa ti ndugu lakini mundu ni wothuka za siasa mundu iba wenakwa inye nagu ni letuthuka za siasa lakini siasa ti ndugu ithina wa siasa akananganangala kanioni imwe mutume mo ogie ni muboye ni moga inga maboya na ngaiwe ni wambathimie nundu ala na boya ona be ingi tuboye tenena dadima ya bishop twa maboya ni maenda through lakini mutume yeye la ogie na muboya na azia amen kwikalanga banini athi kwa mundu mwe athi aboya wani mundu mwe yila na mani netio ngena boya kibela lichu noyo abalugile kwacha noyo na boya ye later abeta yuyu siasa andu ni mama nga siasa siasa tikuumangana na siasa ndo inge mazia ne propaganda mundu agozo kindu ukakuna na niwe sekendu ketichawo no ilipo yeza idhia nitachagwe na tichawo na muambilelio wa propaganda ni satani na buni bo kuona wewe wa Biblia pebina munota tona siasa sio monde and especially pa gwito Kenya kwa siasa mundu niwo utona kusovya siasa nundu zitayune nagu ne tutona kwa chatulike siasa ni lazima tuume mundu ni lazima huumane ni kana aluma kunanganizia moko Biblia ya asia hatilele ukama na ugo kwika free nena go wanena go siasa siatuikane siago gaino kungama nagu no kapita no getha we kiongozi musio nundu ndo akengana kwa siasa tindhuku mundu niwe uthukazia na ndo maana kanisa ikanisa tie thuku lakini andu ala mendini ni mama tona kwa mathukazie kanisa kwa hiyo si ndio hizi za azilu tena ndi mundu na wasisia twende na siasa
na siende na ubiwa muno muthina no mundi nitwe loela amuika na mona no kusoma bandi no amobo mayuisha okemi mutongoi wa Jubilee na ongeti mtongo wa Jubilee lani munini wa president William Ruto kalimosema kweni mayasha ainena makasha wipe yo disi undu uyu no buku ila amwika meyu milena kwa asia twenda itukishangania enda makwitu usulia siendo cia kwete ngusanisio ukeza kwithia andu ani metengano na za kwithia kindu chetha kina muguo iyo thina maandiko twenda etho nundu kwikiko netha ni mundu woka tukamuthocha etho etagwo nde kula cia gutu cio nda katagwo na muguo Yesu no aici twitho na muguo na andu onthe na itwa iloso kuthina maandiko macia atwekanie onetha na andu waku no ukosea mwekeo kwa muguo na kindu kimwe na ile kwacha ukamba twaile akamba tuombi wandu ma muguo na twikale na muguo osu na tuithocho na siasa onthe makila rengo kila area yonthe tumathocho na muguo na twaendea no ukona ngai iwa wacia witu na ucaguzi woka ukona muno ala twaza kuama utongo icio kamba ukona ngai osa andu ala maile na imokilia na nthino utongoi utongoi ti lazima ithwe ne ume ngai onosa kwito na nthi nyingi ukaza kuona ibeti cho kilwa ikatuika no ndongoi na ula watongoi wanengwe ndaya ethono mundu ume kana kibeti manengwe ndaya ni kwithia onthe po ibindala meonga mambe wa usilelo wa ngai na kila mundu akanengane maundu ala wekio ndela waibayo lwande ko uni twaile kwithwa twa andu ma muguo na tukatangaza muguo kundu kwo ndhe kula twi ukamba wonde ngai atumbi andu ma muguo twende na muguo la tuombiwe naguo no kona ngai atwathima na ngai aitethe cia account zitu sio ndhe chake twi masako na makuwene niko numitenye wiza kwithia ntuona muguo atawala kila bandu bonthe no kona ngai eka chama kinene na twende na oboya thukuma ngai no kana muguo onekane ti ukamba uoka tuigoya nthi yonthe yo na tuizo kuba obanini yo mwana wa kanisa dino wa siasa wibo dana mbosungi yochu ekulo yaku yambe nenda tumulike ibu ya Petelo wambe Petelo wambe kilungu chake ili muswa we 17 tiye kondu wonde nitwaile kumanakana ngai ni wombete nthi na ngai ni wombete mundu na wewe ngai ni wewe na agenda ya nthi ndebe ya ngai yetu yatilili waheshimu watu wote hiyo ni moja, wapendeni ndugu zenu hiyo ni ya pili, mcheni Mungu ya tatu, ya mwisho muheshimu mfalme izune ndo ya ngai thina wa Mukenya detweno dingo ni kwake kwa akenya ingi detweno ndipo mundu wona mundu ni wailo muheshimu ukamwona ndaya eva ni kanini kanda kanini eva ni munene endaya kunena na mundu ai kuna kelele njinena oneva nena chau mwana kweka nganena na nami nonena ibi natio hiyo bigaya kula na tisiri nimye kana ombekie kwa ando ni maile kwendana na kunenga nendaya kwa thina witu Kenya paiwendo ukabila ni usuete mundu ona mundu ezizia ukabila mundu ona mundu ezizia chama cha Jubilee kana chama cha oneva mikiba azina Kenya ojoni ga yukwazia madhayu onde ni make mundu taakwa nina makanisa Kenya tike kuyu tiba ile ngojeka nengo za bodi Jubilee kega Jubilee ni okabila ando ama te Jubilee ni matwaba na ando ama kodi ni matwaba kwa ando wonde ni makwa na kila mundu ni wele kwikala na mtakwa kaleta mthukumi wa ngai mundu kila mundu ebata na nitwa ilone ngane ndaiya
unengenda ya na kwandi na ngandaya oneba imekuyu oneba we Jubilee oneba we chao nundu ngai ndezi Jubilee na ngai ndezi CORD ndezi sia mayizi ya siasa ngai yeze serikali ya Kenya Jubilee niko kana ibeta tondo kana yogia na yathi coalition government yoga yathi lakini Kenya government yatiwa na Kenya government yende na ngai ya tunaingie serikali watu hiyo lakini serikali ya Kenya ngai no watu naingie ya okwatie bu yo peke ndwane na kibata muno yulu wa ukabila na waisia oyu ne kana mbai siende na ubangwa ni atongo ukethia notabena perspective ya mbai nani ya mundu muna na mbai na ya ile kwimba ngalikona yona go unduyu gono kadela undu webo undu sio ne dondo kadela nitwaile kumanyakana mbai sio ndene sia ngai na atongo yo ndene mangai na muimanyakana ta mundu la washa kulwa muona twa musha kwa atwika ta raisi kana atwika county governor ushakushi ula munene ni wangai mundu ngai atabangite ngania atongoeshi ona twa munenge kura zingi bitata kwa keke ko kaundu otodo noni ko kaundu otwetele ku America twetele mama ola sinde na tuono ko ko kaundu na Trump na ke umela yes na maundu moko zuma na ngai na ko uni twailo mana twailo nengane ukaja kwetu mana mutongo yula wachakulwa ningai wetikila atongoeshi na kindu kimwe kitona kwete ndini wanthi thina munene ndini wanthi ni kwithia andu ma Kenya na ona mbaitu akamba withi atomanya twisuthi kanisani lakini twisu tu yani kumbula nai na nitwa ile kuwekana na nai ukaja kwithia nitwa to etwanweka kindu ewa ngoya kuya ukita ya kuyonduzwe kandwa ile tako ukabila na kwithia itu alikana maundu ala mataile mateuthi na maandiko nitwa ile kwithwa twithi kanisani kumbula kana ukaumbula note na thikanizani ukatulia nduka boya kedwa ito na tuika tongoi asio ayandu katuika andu asio ma Kenya na mondo nuo kamba tukambia koni andu nitunenge andu alanga yuchakwete matuika tongoi tukamanenge ndaya wona wathi monene wo kayulu ande na ngai nuoza kwa mutongoi edhono za kwetu mukamba tuike mutongoi ukono ngai ekocha mukamba tuike mutongoi utongoi umana na ngai na koke logali tukwenda akamba ni kutulia andu tiondo tuwa atongo imasi aza mainena tukakathea tuenda kutulia andu na tuikathea ngai tuimwe ngai chagua mundu na tutongoshe na ngai akatutongosha noyo na chama chekika na akamba onde na andu ala masiasa onde twailo kuya ngai mbe nindembete nthi karibu ya naimwe ditabani obo na kila bandu bonde nindanga asianu kamea ni manenga kutungilo kwa miongo ina nyanya mustali wambe mbage 14 bacha nedho mukewa wasi wa Yehova ngai wenyu mawadhi mwa makamwatia na makedho wa mwenenyu one wewe mwendini wa misini kana mwendini wa kuwe hata kula kuombe ndizike kama macha hata kukuombe kula muwe mawadhi makamwatia na maadui kama koka nzemu na makasemba zia muonza eliwa tukewa wasio Yehova ngai wetu nini tundawa ni obo miaka yukaribu 53 ni yukwandika tabani obo na isu nione thwanta pyantu na ndu ondela maiki ende to ngai na matia ainge ni medho amena wathi munene no de ngai alu ayokeliando madhara vale ona chiana ingisito sie muingo isoma ni kwa ichi ende to ngai kila to ile kwika ni kwa kutabia ndongo yonde maeshimu andu ala meonde no tongoi kiongozi lao aeshimewe ona dhati kabila itu aeshimewe na tuimo boya na ngai akeka chama weza kuona ngai ko chama kingi weza kuona tongo yo tomu mila onange mumilo kamba edwa tukekwatia Yehova asante yo joka ku bishop muli wasi wange uya sara yulu otongwi wa omonde kindu chambe kila twailomana nikana tulike katika utongwi yote nawo pa 2013 neto aboyie atwabinga na ngai atunenga uongozi ula tena go
gaino wotu nangete president nako ula tuina ngai watu ngai kunengete gaino wotu nangete mangavana gaino wotu nangete ma MCA halaonde eka ngutile baini nikumaanisha kana mwene thini wale kuigino ngewila siende na nsamba zo yana mai chakula siakana Jubilee ni yoye kula mundu washa mutongo yusumia kwa ngai na kenga indatuma mundu oye nikumaanisha yuyue up to now gewa ya kuya onadhani ba gewezu ni propaganda na hii kadhala mundu lo kwa zangula kura ni oyiwe then evidence na bauti itono likela kila tailoma nani nitwabojie na ngai ewa mboya situ nondo nenese serikali sionde chuma kwa Jehova Biblia yasu serikali ni ya Jehova lakini kwisela kwa kunakwa tuisa kwa serikali na nitwabojie na ngai atunenga serikali ngewa ya kula lesioyiwe kana ya ulwa gewezu tinzeo na ntwaile betanga po kwa Jubilee twaningwe ni ngai atongo yala mendeni wa Jubilee nenge wa masakui matongo esi na ala meuka magetho masakuite ni ngai na nini sikana ngai ula tubo ya thini wa Kenya akewa na itwende na ubo ya makanisa onde twenda ubo ya kwithwa na muo kindu kila cha kanisa tuya ilo tumia pulpit sito palato utabanisia ubo wa ngai tueta numa siasa tumino utabaniana mundu asiasa yuka jukwani ambio utabaniana maundu ma siasa ouni kwa nanga kanisa waile kuthea bunde kana kaumala anza akatabia andu maundu ma siasa ba kanisa yaile kuya ndeu ni bandu batheu balaba okomania na Yehova na ithio onde twaendeana kunenge ndai ya kanisa nukona ununga yunukwathima ukamba na yathima thia Kenya yonthe na kindu kila kingi nyina ilo nena ni kwaja tuenda atongo yonthe matinamba kwitia kula taalama na atongo iche yuyu mundu uze kwitha nuamba kuona ni miaka la ndongo eche nikite kindu ki ngeka kia ezo mutongo yoyote ndaundu waika ailo uthio mwaka kwa lazima ninge atonga tio kwambia business akamanyakana ndeundu waika akanenge mundu ngi nafasi atongo esi eke 1 2 3 na everyone wisikana ne peundu eki na nukwenda kuendesha andu magetho na masi aite na mene ala mekite mateundu mekite nimesikie ala meundu mekite nimesikie kwa edwa mundu ya wake no kumanda kura ni kwenda utwiko MCA kana gavana na ndeundu aika na ndeundu nukwenda kwika no kwitani thia omwene ni kwitha weni mutongoi mundu okosu ndaile kutongoesya ailo kwa muo akebeta akongamana mundu ungi akakwatia ni kwithia mundu lote undu aika na ethi twatongoesya na miradi ona beza chiku cha kwikona una hu ni ngutunga mubeani kwithia pe andu amangaba nasi aingi mekite maundu manene tuchokela pekindu wachumbila chapata muno atongoi masiasa kwa makanisani ni maeta mbesa sio mbesa ila maeta ni mbesa nduku beza ila maeta ikanisani kindu chove cha nengano kanisani ni ndembo ni ndembo na duena time ya kuchunguza sumete ba kana zina chao kila kibone beza sio umwe kanisani madhibauni tawe pastor uya waku ne kureceive na kuiboya na hiko na uya we kanisa kwa kuetembeza kanisani kana kwaka kusupport project kanisani tiate bena thina lakini thina ni mundu zundu woka thina ni ubungu mwingi kegena ubungu aigenga na mbewe kanisa na yazia ngeka na niwitenda keka na kwendwa Yesu andu aingi ni makwatite kiumo na dizoga also bawitina banini kana ngaini wotu nongete viongozi yatu inamo umundu bwana Musomba
ngai ni kusakua ni tuonete bibiliani ngai agasakua mundu lakini ninde wanengwa cheo kana ni wakwata mbesa ila mbesa imupindua ila position imupindua no yeza kwenda ni watuika mundu ungi kwa viongozi mbingi twinamo ila makwatie mamlaka either ni governor either ni chao position izu ndio maybe methi yesina mbesa mbingi weza ile ayu ne baje thina ibinda imundu thukuma mundu umwe twathukuma nake aendie retire anengwa mbesa si retire ila wagwaje mbesa izu na ni wa retire aendie ongela kibeti ndio wakwata mbesa lakini kanga ndakwata mbesa izu ongela kibeti yuko mundu ni kwetha museo lakini ama mlake position na impesa ibendwa mundu yu anga imetuma Kenya mabendwa wale mamlaka position hivi mundu wone museo nukuja kula museo amuyona mundu wone museo lakini alikabaya aibendwa nela position kana mbesa ilo kukwata imubendwa uyeze ni watu ka kindu kingi uyeze kwethia mundu ona kumpikia tongi ebinda ingi andino kuona ozazi muna baisi mukwikata ukunena ekita kwa avoid ndokekata ndokanene nake nala wabalukile no wakani no bozu akuna zimu oza wakomana nake mugethani okethani yuko kila kebone mundu ni waila kwikata kwesilia ibinda ile binda siasa na matuko na mwe wanana netweba twila chao netweba twi sakua viongozi kila ndo nambo kulia Kenyans balama ulote na kula ele ni waile kuthi akosa kula ndio utono za kuwa serikali hata na ndio nakula na kula nicho gaye kutumia atunenge serikali la yukite kwa kila kebone gai no eba mwana ito na tigeza nanzika paike nduke bakike tho ndio kanisa yo netwende na kuboya na pai ndakame ekwiteka paiye nondu ngai eimuna nthino na nthino ni ya ngai ndero chaguo ili otukatibu pe andu masia nondu ene kuna akula anona akunie na kubikia unjae sotetheka ndio na maana ya kuna kula ingi tena undu wasangata oundwa ile mundu ni waile kuna kura ni kwithia kakura kamwe nikatonoza kwa kibila cha yolo kanaka mundu akakozoka kura kamwe akabaluka ko kila mundu wonde Kenya twamino mana enone ndia democracy yane andu kwithwa na utongo iwandu la andu machagua kila mundu elo mukulya andu monde ma Kenya na kamba ningwe na twithe tumustalo ambe twiyandikithie na wona we yandikithia mundu la wisa kuliwa ona akuke ukamanya ya ninyi naza kuia no keza kwithia ona akui muboya no muboya wina mugo na wese kana undu wa munenge ku na apita ngai akeka kwe nondu wa boya ko uni twaile kosa kura ni kwithia tosa kura ni kura yitu isa kwa mundu la wilikandeni wa kibila aenda no kulia mukamba wo ndekela mundu ekebiti tuose kula noka thia kula ni wasia wando na lama tena wasia. Asante. Na otuo bubu ikanisani wesaide nyuta ndongo cha makanisa na mwe makanisani kila wachumwa na melengi mu makanisani yo ni usio kana ni wailu kwa mutongo we kanisa taku kuyandu maku nyini ngona kunene yulu accord na jubilio itu tunena kana nasa na jubilii yosi woyu na isio siende na kupanga kila mundu sile emana silaba ndio usio mutongo we kanisa taku okeya andu mako twisilinzi eno mundu eno ni nduku kanoka mea sa kuinganya ununganya yani okwa woni wako nusio kumanenga woni wako unomosa itawe mutongo yes we mutongo wa chao kekando manenga direction na we manenga direction right tiki ukabila kana ke musie kuya nono nga yokwite
wa mea ino nionzia paithena lakini kila kiboni ikanisani nibethe wapena andu aingi na andu mambe bathukanyo na utaulu itune penzi ya ile na nzia izu ile nzi andu mangai ikanisani baili ou pe andu Yesu oka meuthi itune beange matethi yuko mudhambi kana kiongozi kana pastor ni wale kwitha ena wisdom mundu katika kanisa pemba isionthe na andwa meno kabila ingimo kwa ukila kiboni kwamba kumabunde cia leadership ti about personality ni about leadership mailo sa kuwa mundu wa muthemba wipa ikiune icha ile kwitha muno kiwi ya wa pastor wa mino manenga direction ya mailo sa kuwa mundu wiliata ende maeke ni kana mundu ndi yumwe mwene ebosie kana le kwithosia lakini nuso kameneka guideline ukamatongosia ndugamenga na ngania lakini manenge qualities cia leader no mundu museo aile kwitha iliata ula mailo sa kuwa na ende umaeke abubangi kuni kumaanisha kana tamutongo ya kanisa ukeso kwasia ekato so real example cha umonde tuina Raila Odinga tuina Uhuru Kenyatta ku ukaisia ukayandu maku niona tuza kuingania ku oni batonda bena jina twailone na wisdom ndipo ambio tangaza mwana yes ni kwithia yotho ni mutongo wa kanisa nduga ni mea yunonga mabao monde ndamu za kuengania niwe uwega kwananga utongo ina wananga noto nona ukunanithia ndu gwa makambia kukita yes no siogeza kwithia wimatabia ondu bishop wanena sakuwa imundu unukweka ona na kindu kila kingeza nukwenda utangaza tu utumio hekima mwamina ibada hiyo kila vile mwe onge wabu ndo mama na ungameni kwa kile kutumia kwao ya jana mwe au munde ta to dio cha kuangania kwanje sindiko na ile atabanya onda mande ya Kenya na bamu kamba muno nitutumia hao uwe kugenda kwida si ekayo una lakini ti kwambia nane mutavianganiane wemo muzangwa undwa ile na dotwo tumekutana tula atabanya matona kwitwa otwandwa nini angi watumia kuno tona uvia akenena ngo yake lakini kunena kanisa anaitwa na poete mchafuko ni kweli ya mchanganyiko wa kanisa ona watangaza kindu nutona kuna niliandu lakini layo mkutano tulatu atumia atonge mokwetu atabani mokakoma na yonde motona nenga mawaidha kano mkutano kubu baina dino kesenia irakumaniwa bako ko nani okaambia ko musomba ninyi ni ndo angali kweno uwe ula wa na Solomon ukenda na kunu atumia ti kulomboka uwe kuna nini ndiko na maandiko na maandiko twaile utumia uwe na Yesu no waishe tutumie uwe kwa kila mtu wote tukwika na ngaina yake kwa pamoja na itu tena wongela yes ongela pastor tindi kiteta pastor tindi kiteta ni wananga ikanisa lebege nugeta wa madhibao na madhibao ni maelone ngwandaia na mundu woke kanisani oka anekana athaitha ngai na ngai ai mwathima lakini yuji madhibao ni twambia kwete sindu cia kukambeini andu madhibao ni makukambeini ngai ti kukambeini andu kwou katika madhibao neno boa leadership guide people through leadership mundu ni wibola wailite kuthubwa utomwete sietwa ndu amino wete sietwa ni wananga no otobu andu mako uko kasoma kedia andu ama komende pana mendo amulengoni muna andu asu
pe unzio no tumio kese ne mapu lengo ni usundu wenu utamudu kumwangai nuko na mandate nai ni ko nzio to no utumia lakini pia watumia kwanza ya uteu kumona ni diandu azuku mimanga ito ele kuda tuye kama mimao kuna ni diandu nuto na kudo uitumia kwa ngo nzio no iza kudia nuwe konena pala woni pe ubukuta mundu akuko kuna ni diandu eri ela kanisa yakuye na yiwa ke ku ata members no ka kanisa na mayiwa wo women mena wo nuto na one no kama kile mimea fi kwanze no na mona mundu atati undu muto na kwesubiana na kene bila muto na kukokona ni diandu to ile kudo tuine no kwanze ela poeti ando bamwe twasie mutongoi pebinda mutongoi umwe kanisani na we kanisa Maximum Miracle waungamite na ni mutongoi kanisa yo niki umbe awema angi matongo mama kanisa matamu kwa kwako niki na muungamana muloweni nokona aishe kananga ino waneni nake hiyo kitu yake bila kiba cha rais eta cha sumbe hicho sumbe kusumbeka na yu uweza kwethia wati ya undu unonena uko antiania na maandiko na nito na kweli cha ndine wa siasa uko na twa kuna nithia ndio maandiko manga imayenda au Biblia ne kwacha etunande ika lakini ndetu inotusoma ikeaniwa na ikeania kwa undi twa ile usija ne kona ila waambio nena maundu ama kwa jendo tiko rais tikila mundu wonde woni kana na ino wanene na tiko kama mokosu be maundu mundu tola kweka ne kwethia okio atagwa nandu na leo boya kwetha no amanya kana ngai no mutongo ja kwa mokosu kwa ndiko na baby na munye nako niwe simu na kuniwe ni mundu o senior then wande wa America na ambia ni ukitekiwela cha usumbe wa ndeno anyi na muya ndia itwa ukitia kibela cha usumbe kana changaba na netiwe ni maboya ya sumbe na ndipo boya atongo yombe na ase na monona ni go atu imi na ijengo bless America aneni una to ekela kwa nitwa ilo mana twetiwe undu Musa wetiwe undu Joshua wetiwe undu Amaniwa metiwe na itu tu wakati wa millennium yani wakati wa mumilukilio ndio mwitu tuende na utabane nyama uwo wa mumilukilio na itwa ilo mana wakati wa mumilukilio ando imaile kuiwa matongo ewe niwe wa mutheu na tiku tongo ewe tukwithia kuenda kutandithia bila kutandithia nebetu bila tukwenda ni onena ula wago na wora kwa nena la wago ukona kweke kama ndo alama ile masio na tuyete mugonde mwambi Bishop baby no kongama kutikibila bana mzomba kibera kilanga iwanengie ni kibera kinene muno pai kibera kiemuko na ke leze kila mundu ela ine yake gaine waambitie for your information I was a government officer na natia wea ni kwa Biblia yes yujue position na a bishop cha Muthembi gaya bingwa amemo kila pando nindembete onandi nandi no yeza gwethia pando palango thiponde mundu amino manga ni bishop no gwetha na peace nakwa lakini gezotia wewe ni ngai wanengie wewe ni ya munene muno pai position ni nene Kenya kuliko position ya Muthembi mundu wa ngai pastor ni mundu munene position hizo ni nene pio lakini ando ingi mona kwenda we president kana we MP kana we MCA kana we chao kwetu we mheshimiwa lakini ile ndio vice versa ando ala monengwa ndai ya ni mundu kwitwa pastor
nondo ando ila kindu chonde chathuka moga kula ki pastor lakini ile maundu masio pastor chikendo yes okwati au Eliud wa Bukala ulana ke ni archbishop olojo mwewe nuna mine kwindi wa ani wani musumi atongoe sinzama ilani yukita olusania EFCC ngido atongoe mama kanisa mi asara yuluwa ondoyo no chuma kigelele nona twetie mabishop unatwa thita ngoya ikwitha be mundu mutheu mutakatifu nthino anti corruption nutona kuona maundu ala mathuku onthe maithela nikwithia ni mundu mutheu na ni mundu nukonia andu nzia ila jaile Archbishop retired Eliud wa Bukala ni aja kibila ku unekiwe ni musumbi nikibila jebe ndo mundu mutakatifu natondo ni retired nitoka tukamuboya na nutono utongo joko no corruption yo yathela ni pilia wenake ila undu dewe inena we asia ati maandiko na kingeiki kakwatwa ngogwa na mundu the corruption edwa ni mundu akibila kiba ako maebitha makonania yacha ndetikila ubitho no bila ro ngo yake yemu etikilia kwika kila kindu kila kitaile ko wila newe inena ntwa muboya ningona ndo na poete utheu ndino andino okona ma usuma maongeina nini mathela na sindu cia thela ukona ndeito na maskini mambi yote leka kwanzila ya ilo sawa na ondioka kwa kwingi yuluwa utongoi wa umundi yo serikali ya umundi ya Jubilee ni kunenga ndaya makanisa anotongwa makanisa kwa woni wako kwa woni wako serikali la twenayo yes ni kunenga ndaya thukumi mangai na ni kunenga ndaya kanisa na kiu nicho ndo nena yes nundu ila president wasakuiwe na deputy president mambie kweka kiko kitai kika yes dhinonde musumbe kutuliandu aboyewe oi akitizwe yoka ni kuonania kana serikali ino nengete ndaya muthukumi wa Ngai ula wa mwiye tuliandu na metekela na matuliandu izo ni simbo ya kuonania kana mepata me kanisa na ni maendeno support kanisa ometuke kuna ina thina kuna twika mundu kana twike pastor ni wailo thia kakilewa akanengwa good contact agekwata oila wezekane kanisa kana lekanotuke mutabania Yesu ogie kwa andu ala ave matangiwe mundu nunu wana na yejela ni watangiwa mundu uzu imani chandeta baniobo no lazima atabaniobo kwa hiyo mweolonoka unoga wezeli ya mundula wawana kana waikata na hokatangiwa dailitota banya dailito kwa basi uno obalwan dakwata no balwan dakwata lakini kiu musumbe alea na abetanga tikuona nyakana serikali ino inapata na chao ni kulenga ndaya ikanisa ndito changu peke nungo naenda ongelela yulwa au yani serikali ino ni ipata na Ngai ti yani tutongo yo no andu tutongo na laika tuloko yo no andu na uhuru mutatete undu tona ukeza kwithia niweta andu makaboya niwendete makanisani makaboya na karibu onde bamwe na deputy wake no maenda makanisani okuboya wachumo yes kindu kune ni witness ito na kanisani kwakwa mtu amini masa kuliwe ni mokio kanisani ruma to amaboya to ameanga ino amewi atei na nimekwenda na wanga hii kwa kila tukona tukiona serikali la ya Jubilee ni kwenda ndeto ya Ngai na tuono itongo hiyo ni Ngai kwa utitona kwacha mai nenga indaya ni mama nenga indaya ona umundi
pe muhuko mwangai wili sikia ndino wa mataifa o dhito wa Mori Serulo no anaokiyo na tunaomba na kwa mundi na tunaomba na ngi wake umundi no zina bitu wisikie na mwenye mwaka wa 60s ndio kumani Uganda ni wendi o stage house na athia boya musumbi yuni kindu cha ile muno wo ni asia ni matatite kunengyo ngainda ya atomela mewo ruuru pamwe na deputy wake na ende makosa no mato ko bana banando ya laika lakini matatite kunenga ngainda ya na maende yao ngaino no kwenda kwa ati maoni omo oundu ngaione enda maende mato no kwende utunde ni kana oisia twina opposition na opposition inda ya pata munondi ni wa serikali kino kesida ni kulunga serikali kamwe baamwikia na baamweka na baamweka yo nayo woni weni yulwa opposition ya Kenya Williata tuambia na gando kwako otolwazi ya opposition team thoku yes lega na stima wakane no lazima waza ile iko mane negative yes na positive kwa opposition team thoku lakini hivi na uloto nolika ne opposition ikabika bandu keza kwithia maitona mundu ndana kwazia ndeze onangai ila wanena yulwa makanisa monza ebugwa revelation nivele gwebundesia na ujuzi wa ngai yes ngai azia ekanisa na wili nengo wa moyo nundwa wili na wili inde bekendo ndena batacho na umbula yuyu na juega nengo kuopose ife nola wepo ni sigwe observation siawa peosi no bingi bila siawo peinge ogazizi ogona pape na pando pena thina nondo serikali la yebo wemaanisha paiki ndo kisio maika nikikago opposition right utazia ningo tungia ngai mobe anondo wa serikali no nikito na nona indi nikito na nona lakini yini kwazia ngamene muvugu na ne muvugu mondezwe ni waka element kasio kukaze ndunene na karaka dogu nena ke vena ne kwazia kendo gene kisio na tikisio kana kwazia kendo gene ke dogu na tike vugu chonde weta kivukita ba na na nundu mwauto na kwekwa lakini tiko kodem kendo nundu akwithwa ni ukabila kana ni chama kana ni chao umunde pe ando mesi ugeza kwithwa waweta Jubilee mundu zuene ya ungama yes unge waweta kodi zuene ya ungama ngai ndaza kuwa siama ngai asa kuwa individual ngai ni kuoza mundu kuma kodi agati yangi kuma kodi nagazo kuwa mundu kuma Jubilee nagati yangi kuma Jubilee na zueli akameki hapa mwana maitho kuma asante bishop nengo woni wako yulu nontuki omini ayu yulu wa opposition ya Kenya ni asia palango na 8 yanzia ni kweli ayona ni akana serikali la yebo kwa miaka yesu itongoje no ina no ya bayo ma iko no na huo na mwa na itu ando ndegela bano mekona ondo kwekiwe mabala mezo kwe kwata na bana ba noisa kweli akindu kila kingi yuyu kila mundu nda atongo yala top o the mendo tongo bae kwa mundu kwa uteleza kidogo ajala o atongo kana watongo nda kila mundu no inyendonya ando ba no inyendonya ya ni ba ndo kuseni magaya ko kuseni ndi yutu ka banyo tongo yondo ile maya ko kuseni ndo ba ndo ne kalonzo ka tongo ya kana
kana Raila akatongoja kana Musalia Mudavadi kana Alangi mpaka chokomwe lakini kiruja maguzani andu ila bila ne mayo ona matu esi andu matanata wele ameachana hiyo na matu yata ikulaki mtongo ino nguzani sio ne yana kuona kana utongo wo tiali pepa ndu tialiti yaba imoso mumbo mwe ukeza kwele yune macho sini wewe macha kwa ne mato no kwedo mato na kwendea makamanda sasa lakini kula mali wede ando hii mayo maelewa anguza nisio ya kuona ni kana serikali hiyo ndio yaka serikali no itatite ni tatite serikali ya Jubilee ni tatite kwa maondo mengine mailo kwacha Jubilee ni ikito lakini yuona tu akwata na hitu tuke ko munanga mumose munanangange bewono mekite lakini kwacha bayo tumaika na kwambia kuchoka kueta na makaja imoje kula wiza ando ingiwe mateo maelewa news tu ima tukwali ando na ando nimeona news makaja funga hiyo kuna mambo ya news na tena kao news kila moja kuziti kuelewa nanye na tongo imanga ya langio ndena makande yese county bali tukweto boya tone ando wao ndema opposition ni maine na kitu ni makwata na mele wa meke kitu nibida iwa no meko ndukutia kura na maye mwe na kitu kiuchanganyisha kimo haini hondo ya tena hii ongela dimeno kile opposition ni na alama te opposition pendito mundu ula wanio Biblia ya siae kila wabanda nicho ukaketha na kega ni wisi nolika serikalini une ubanda kindu kiseo nikana wiketha kindu kiseo lakini wabanda kithugu ukegata ukaketha iko ukila kibo undwenda wikwa walika serikalini no wambe ya kwikala me serikalini no wala me serikalini no maitu wabubu miaka yonde no mekuma kana no makauma ne usiona makapanda kwa kila mundu oniogetha we katika opposition na undu kila wabana no chowiketha kwa une twailona nai nitwaile kwikanesa kwa ndu onthe ebe ni kabila iba ebe ni wa chama kiba sisi awikenesa nikana na kuwe kwenesa neno sio lakini mwenenge mwenye kidawa sasa mwenye wani wenyu wa mwiso pio wani wenyu wa mwiso haindi kadhani ingedio yumia tuambie napi okay ndio ndo na kuweta ni mwako wa 2017 ulawe uende wese ni mutangie ni uzio agalika maune tukaboya tabi kama tuko na mwe wa nana gai atunenge serikali ila ikuendea kwa miaka iswinge 5 na nitwailite kwiba tu ambassadors mamungo na wendo kila ponde tupa ponde bala tu kuambia musie nomba kwako pebe na mungo na wendo na deyela tu ambassadors mamungo na wendo kuma nombani kwa marriage kwa siana community na kuonde bala tu twebe ambassadors mamungo na wendo twenda ni oneza ba ili ata twenda ni na teibo yania na finally gai nogeka kwenda kwake kwa undi cho hicho ndo na kuweta na ngai nathime Kenya na Kenya ni angai na bayo ndo muthuku withiwa kwa umu Kenya osakula na lugazete kwe jango waze kana serikali ndio utethazia kana ndo atethwa ni mwanasiasa kana chao osakula na matuko na mwe wanana enda ukune kiongozi ula ngai ukutongoezia umukonie na ndugale kwazia wano iwe enda ukune kula mwako na ngai nuko kwathima weko asante ndoto yakwa mumino kile ni kwa chaka na yuto ondo tueche nini
yutu cheni TV na mada umaja twatembe andi no cheni tondu wenga hivi tu chenine tukebwa na muamba idi kwa idi na ndakame yake Yesu ikatodhambia kumana maonde na mwaka wa 2017 muonza yonga makwa ukamilifu na ito na kukamilika ukizapia yadwani siasa nisi hadi kwanzia la ya ile na nengo kuja muokamba kila mundu asubi musi wake yani mwai mose sobe ya nyumba ya kuna mwai tu sobe ya nyumba ya kusobe isiana wide mwekala ndeno wa Mungu na mwekala ndeno wa Mungu muitembea mwendeno wa cheni ngai akadi mamusiwene na watu mwakaumagu ulindoane oyumagu udindeno ariyo ni enyonde na tuyende anawo ya kamba tu atumambo ya na nengo oya nakana mo kamba ngai amwiwo mwaka wa 2017 na tuona ngai okilia tongo hii ndeno wa zia ite ya kawaida ndeno wa kamba tuedwaidyo ndeno wa Mungu ngai nali mo kamba na kamba ngai ne amwiwe tena imosubia. Asante sana ndi mushaisia kubikia buni boto kunianzo mande ilembeta unit ilembeta yapata muno wezo kididia kama nitwasome ndio yulwa utongo ino mamino manende mutongo ino yuili usakwa mwaka ni oyimwe wana mtukunana nukunda wesi ndo sako mutongo yi wili ata na niki na ndo asiombe amna kunda wabundi ndo amasa lindo andisha amwe mama tumene menu ala motumetana ni maingi muno lakini kwa oyu bitikilie nasie kana Kenya ni nenembe wa code na Jubilee twende ina kuimia mbeu ya wendo. Amen. Kila bandu bonde fadhi ita wa Alex Mutua ani wa musombani nake Bishop Ada Kitonga nake Bishop Dr. Moli